twashizemo umukono mbene bagira ngo ukwenda kugira ngo bushumana na corruption no bushomanguzi bukasa kurugaho mutabasa kwija kugaruka kuno tureberaho kitinisa Bobi Wine naryo najya ati nitwe twaresere twatamo umururo atkana binji nibija kuba baninga ahabo kwantu ni hangari tutebekana aho kitinisa anitane tamonga zirate byo nanibiye kusa kugira ngo nyowe nkabasa kwanga enshonga yo kurya bitingwa ningashi ebisiya go muihanga atumwenu nugo musaraba gundi rinye ko ratwa ngati nkucyetaga nebindi nkibi so nza kubanza cyo kubanza mu studios na leta abantu bace baringanira habwe enshonga yo kwenda kuganira nkijererire tukabasa kwarara izinge enshonga zazubona zimureka mbanze na mnywana wanje Benon Mugume senior citizen kandi no mutaka witu wenyine wambara City North umucanga cyenyine cyambarara city kandi kutwariza hamwe na Uganda mnyaye naremu agira mu position zimwe na zimwe kandi ayizire nazo mbwebembezi nangwa na hati ubuki ya person wa NR mahundi kugambira umucanga cyitiye nyine cyituru so no muntu atiro mbwebembezi ecya kabiri no muntu ayino bukuguna no kubasa kushijuma enshonga nko kunja kubantiziganira nicyo kinabasa kubaretera babiri twanarayizinge tuganire nipasa ko kutwagenda misho kandi kwakira ibintu wabare moderator wetu na panelist mutayi wanje utwayishanga hamwe mu studio kandi tukija kushobora abanya-Uganda kugira ngo no kushobora mbarara tukushobora region konka no kushobora abanya-Uganda kandi abo tutekereza ngo baturikirize banyeta Mugume Benon nigamba nokora kandi senior politician currently ndi chairman wa NRM konkanye bembireho obwire buringwa kandi nkira kutambura munonga umwihange mu kwezi kwa kashatu kurukuza kwaho nkabandi za karamoja ndinkaho ko yona nayitora nangwa kanyine family yanjye yona twayitora umwihanga twamanye bikufamu twarebe ko kubiri twagiro twari ubujubwayo twareba buri kimwe cona twaburuza insecurity because tukamara isande mwenu ekiri kumanyisa ngo ninkira kutambura mu Uganda mwareba ubuju ikimaze atari umarusha ari ubuju abo kwa nobwe binyansi mweno mwe tukaturiyo tugamba ngo no mwe mubar kugira ngo mbararano batesente babakiri ahabwo kuba warembera yabo no kuba ari yaryo muyinyishengero aho kugira ngo natura Kampala iyi namakagabo gutwara ambuye no turettarakire munda konkorebeka ujoteji ninke ya chairman RC1 oshange kan kweri konka charo ebe wonderful ariyo kitaro umuringo gurungogo nico rukurebera umwe hagera nke byabaho okashanga bariyo bashusha icyayi kuteka mu ebishemiriye kuzamo ebintaragambira hamu nankani nambeho mweno echo nintekereza mu experience icyecho mweno omwe ntakashire amurangogu kwa kuryo ko yanjura konka ninyenda kugamba cyo ko acha census eje yiwarka kugambaho nyenda kutera umuranga abanya-Uganda ngwabo takumanyaho rukurga tokamanya naho rukuza eriza ko nantakumanya hindukurga nantakumangunyijaha mwishengero rya DNTV nantakwa ninkimanya ko mutaka kuza tunorga mwene muri cyo nimanyisa ki waba omuka yawe wotakumanya ngo ine mwabana batanu nogura kiri 10 zenyama kandi abantu batakuza kuzirya koko wotakumanya ngo ine mwabana batanu nogura afukire yo buhunga etakuza kubamara koko otine ine mwaba abantu batanu konko tar kubamanya nombe kenju yicenge kimwe kandi oyino mukazi wawe mwena mwakugira aramu ine birabateganisi mwene otekwa kubanza wamanya eka yawe abantu bingana ki ecyo nani kigenderera kugira ngo abanyadini abaru kugira ngo tubakwenda barabana babo twaba bamazuma tukareba enshonga zo munda takumanya muhendo gw'abana be nango moto kumuteko mukikaka jyaterizo twashitama turi abantu 10 omukika kitu aho ko tamanyire kikacyanyi okumwashitama kadugire tugira kugira nkiko zebika konka kadugire mutwazo wogo munyadini bona takubuza atinibaza kuba barya abantu bangahi nkabatebekanisiza mwe nora nkore wabuzo tabantu bangahi nkabatebekanisiza automatic region census wawe mwene twire ntikikora konka indirect mwene agenda kuterera abanya kandi umuryecho umwe bine bibarije kuba batubuza tubyamishoro ebuza abantu bajya ngo byababingi abantu bagira ngo ibuzo byo nibirengo muri 50 byo bishemeye kurengana 50 aho ko rizo umwami Edgar
twakubuze byetengo byawe nibirenga 50 nabuze bya komuredi nibirenga 50 byetengo mwene ware byetengo byarenga 50 hato beno mangu nebuzo na expecting 50 no kurenga aho kuyuwenka yokorire byetengo ngai no kunde katekera ngo ibero 10 bazana ubutamara ryo tebikamara za time yibatiro yete kamara konka katubanze turere katambuko rutino twaiza kurushika mweno nyeshengereza ngo rizoba kampe byo kurebera bibiri tukagira banana wiriti ninga shendwara y'ibitoki haza tukatushabe imbazi tushawuyambi tushabe bindi kanshi iwe nkato kunajya ngumbereza karamoje tindebire intoki ati nabo mbwenshi naye batware yo kujya ngo nihanga batware y'ibitoki iyi ni kindi kibara atware yo ekibakwetaga kandi baba kimanyira ngo region egi eineki nangwa soretse nabwo murango kutuzagamba ho ningashi ekigenderwa cyiti kuzagamba ho nora kanagamba buju bwanyuma yo kugamba tamabate ga karamoje aho ko buju nkabureba nyine nebishari byabo mbine no musumwo yo buju bwo bushanobo mwene cyo nani manyisa no ija kumanyoti aho ko nkati western region yitu bashemiye gutereza amabate gati ugagafisha gatari gamashomero gatari gitongore gatari gaki ngo atereza amabate bashemiye gabaza karamoja mwendo babatabagura abo ko bataburize buzo nkebyo nibaza kwata amabate bagaturete kandi tuyine binde bitwantwenda biboye bicori ati tubaturetera amabate nebine nkebyo mweno tubire tuyinejwa ningashi tuyine ndwara yende haza tubente demanding government yatereze mbazi ngo batushobora ngo nimike ngo ndijo tuza kugiye gura kashe atebe mingi bakamba manyente zitwine bakaba takuzumanya mwene batekwa kumanya amatungo gutwine hato kibangukira mu kupuraninga baraze gukora nangwa nakutuza local government zite zitwine ushanga ngo ahine population mpangu nibata yakasente kinju ahubwo kuba na inko binanagambire kanjira ngo mu studio muturumwa abantu 20 bakuturetera mbaturetera bikopo 20 bya cyayi tukureta mushanju so mwene kinani manyisa sensa sinkuru nimbashaba ngumugikore twaturyo muko yanjura imiranga najuru obari mnonga byone no n'ubutuma bwawe kandi wowe nakwija abati nangumya nakwakira wowe bari kwisha bari mnongo mami Edgar abanyakashara south nimba kunda mnonga kandi mbatanjera abanyego nabo n'abakorera GNTV amazina ngaburije abati nangumya hati banyongire team cyahwire nabandi nabanyeta Daudi hati no abantu abinyesimbere nabo abantu abinyesimbere urubungu tayizana babapirizi narizya abantu abinyesimbere nabo nebuka kanka Goliath ngo gatware washomere hostore ya family ya Yese hati bakaza mu family ya Yese hakaba harimo abantu abebitinisa abantu abakuru so buriyo muwe nambwe nabaye bantu bemanya ngo bakuru bakamba mangu no kuza kugera kintu hakuza kuruga mu mugabe wancenga so bareto mwana wo kubanza ngo apana tuwogwe bareto wa kabiri ngo apana tuwogwe bareto wabena mangu no akashata tinyo ni manya gamba jo junga tinyine sente nyingi ngo apana tuwogwe bona babareta bagira ki bawe baba buza ngo namazima mwena mwawaye ngo angu hasigare gara kana kato kariyokwe karisize ki karisize ntama bajya mu karete kubaresere ka Daudako bashanga ngo karamashita yabo mugabe hati nyabinye simbira nabo abinje bamanya ngo ati nyine sente zanje nyo kashara nteka kurabo ati nyo what state house ne manya ninteka kurabo atamana ginyine nyo mwene hariyo atubadize ngo niwe Daudi niyo kuja kutera Goliath ibare kutera cyabo kugira ngo binamane abahangwa abo kumanga bine sente bine connections yo kashara south shazire mungu cyahwire niyo Daudi so nyenda kutangira buri mwe no kureba GNTV nashemero mnongo kubaha Edgar bari gumana onyeta nyenda kutabarusya abantu bona weekend barabiremo nshemero mnonga nimwe abafunde birungi abafunde bizubu nishasha nimwe wakashata nkabanjira okubucuro kuzika ohiro cyo kugira ngo bakaba ferirwe nashasha nabo ngo tozabucuro wakemwe no basafuteka teka ngo bucuro teri mu Uganda hato istinisa mugumea rona tangara karamoja de haroka romoje zinde zirya hihi iwaika bucuro kare ninga zitegansi wejenjure izire wanizura na chenjura waike yo kareba enguto kuziri ngiyo karabayuta atenguto katambura bijere motoka ngati parking na atambura
kwikaho abiri nozo kwikaho nabeniza haza kunabendeo nabuza bishi nareba rufutuye twashanga wemeye wa uciro town kanso mubuza ntatishiwe wishote atati nyungu tozanye kazimanyira ni mukundu kurabamo so mbona no mwakwa mtine kumkurabamo wakazimanya na mukwa kugereke kwa kurabamo okwa kurabamo kandi njyangu cyo kwanza cyabiyo na nyenda kusima abantu abanyuganda abo gumana bagumisiriza bakaraba ngo muryecu batiro muri president Museveni obwesije manyashonga nkezo zo zikabenzi hu president Museveni obwesije konka ekirungi wayi no busingeri izoba wayi no busingeri izoba simo chitinza president Museveni abo busingi ebe byengutu obriming abebembeza abansi because president Museveni tinkamya ngo igisha ngo naza kumanya tubucuro abantu nbarabombyonda district na billion district kerafune center yabura kuzikozesa abebembeza mwatireho obana ha town council baninka ide abantu babucuro kandi onimba buza ntibituka na uri ngo bucuro mombinye simbe nawo no maka bar chairman wa district kuna hikire na huraro nagambira babucuro ate cyane bucuro nkacheza atinka ba town council nababuza bishubucuro ko babahire town council oboro bukahwayo enguto zikoze hati abantu bakafuna za town council mbegambo hago bambache konke nguto ware services zo kuziri tukubasana kwikizo teje ntawo mukanso kandi bakubasigire rucireria because ware nko ruguto rukuzo mukashando rukurabo mukashando ediga abantu bari yombizubu no konkanye njangu bagumze amasuga ba president Museveni bamurondera bebembeza ko kwasa kubika hiye okay yes we bari mnonga abati we bari mnonga mugume mwe bari ba GNTV program nishinje twaza kumuroka kira abantu garuka ntuje kontana mugume bino turya hamura magonyi no kwasa kureruka ngo nenshi ecyakubasa gukorwa kubasa kuhanga emirimo muyanga utagarwa tusabalo tusasire kwanga lidemo kandi umutawune yambara omubus park lock up nambemwe aha muryango gwe zatora bushenyi hamwe na hitaji rindi aha garage street mu kizimbe kisya echa Haji Muhammadi ahashungine na Easy View complex narshi bashanje hamitimbagano yona eya social media baterere notu mushanje not ibiri 8M8 nari notu mushanje mukaga 8M8 ninga noti mushanje noti mukaga yina 85 mukaga 35 Vanilla Accessories and Technologies, right way, right technologies. Mellow made it right. This is GNTV, releasing life. Tusabalo tusasire kwanga lidemo and we have given them education. GNTV releasing life Edgar Akampa Ernishinjo kandi ninkusima ninkwebaza nkutuje tutyo twaza kwisika straight ahamura magwitu bwelizoba kwasa kureba ekimwe tunemera mu ebiri konkaga tubanze no gutwagamba mu twakubantu banza nagwe ecyakubasa gukorwa okubasa kuhanga hemimo ecyakubasa gukorwa okubasa kureba kangu nkengamba ya president tutwagumana tubirukangira hebi hanga kurode mirimo ecyakubasa korwa kugira ngo nene mirimo yitwabo no mu yabe mirimo kwebuzima tukabasa kureba kuyanga tiyatebekana beno imirimo ibiri ndimo eshonga yo kuyobantu gukora n'uburyo mwe nahura naketaga ari no mwete nibingi ibyo gukora tubiro nababonde byo gukora mu ihanga nibeto mbutana bagira mu tubiruko sine kiba kwiha mu cyamani mbwe nemperuka birukangira mu mahanga gaheru twirukanje twanyise ibintu bya uko kuzana ikibanje mwene bibanje tubigurize twashomeza because ndiyo mwabashomise kugira abana 8 bakagira degree 8 nimbashomise yo no ndi degree hazam bana 8 babino bakorera government bashatu bakorera government babino bakorera bitongore bashatu nibekoreza mweno ariho mutabano wanje mukuru akaba yabona umurimo gwe mitwaro nkaga kuyabe yagubona bwenke na yegambo ndiyo mwaci kugira ngo kigire cyashomeza nkaga yaza Kampala kuyagire Kampala hatakikora umutwaro nkaga transport zibimara byasho mwe kutwashitamire nka family nangwa namujyantisho kore mirimo y'abasoro nuko nawizerende
tubantu ijo mu emirimo y'abasuru y'abasuru aho kuba wotashomere bakweta umusuru mweno tubantuza mu corona tubantuza mu corona rwo twahinguza resolution ejo nka family to ijo koremermo y'abasuru because na Kampala na kuno wa to ije mbarara tuyikiriza nabo kwabona bakaba bari Kampala kutuba turiyo twazo mu corona eriyemermo y'abasuru yatandikiriwe akaguza waraji umukorona nore kanerwa mu nankani niyo kwa sanitizer yayo torora umukorona kiyagiye kurga mu babe naturisa bamirimo y'abashutsuru babe naturise byo kuryo muka aho kwa katamburagira ka pick up ateko bidomora bye agenda na supply kandi bakumuha sente nango yagura mu na motoka yakwevugamo ipsa munsi yakora imirimo y'abasuru hati yara yabona mwesende hata ine stationary na ine mirimo y'abasuru uko no nagira ngo njye tishomere tinyine diguri ejo nanye nyeka stationary ngira ki ningikora kandi ekora provided wamanyo ko kugikora mweno omukina abaninyije icyo nandiyo nincoreka ngo umutabano wanje ogwa ine masters konkati yagira murumo konkata ryo mirimo yitu yitu nanye yanje indo mune yogora mune yo ndizarumu konka hura ine masters akwanye nabana bashata bine masters nabo gwaru mweno echo nandiyo nincoreka ntyo ngo buri amabanja ko nagumire mpugira a government nanye ndire byanje ngo eje muherezo murumo hata shashura amabanja akabanje kagurize kahwireho aho tuguze bintu antushomesa mwene buryo mu Uganda ke go kushomesa kandi nikirungira imbasima abanyayuganda kandi nabwo nimbe encouraging ngo bagire ki bashomesa manti kugira ngo bakireke ngo kubemera moteziri kitero mweno tikeza kushomesa emirimo ebamiki tinguja kugira ngo yebura aho ko muri mugwaguru nono ishingiriza nora gukore kandi batwine ntoke ukishingereza utumazima toyishoka kora umutoke rwanjye mwene tukabe ntweshengereze emirimo kuno jango yero yonati nebetaro ko nebero tukabe ntweshengereza no kwenda gukora tumwana yijokora umurumo konkato nora wa advertising umurumo nijo abantu karukumi hata nichokorera namahe ba advertising uri abantu bakushobera bakwenda kuzomba bakwenda kuzom prison bakwenda kuzanka bakwenda kuza police na nebindi bitongore nango na security na securuko aba securuko no advertising emirimo uri abantu bona bijo mwene kimanyisa ngo emirimo tero mweno okuza heru nicho nanyenda gamba president ijo akagira ati mure kuza heru omuharwe atanbaza kora kibuharabu atanbaza kora ki abanza kirebo kwa rukwakira ba investors ngo kukira kukipromotinga atumureka ba investors baje bagire ki beije mana babino wabo ko kabije kuri kutere kigira ki echeyo nicece kinatana nawo mukamanjogo kandi ondukunda ngo na her nozayo oterecheyo aho ko kunde nazarirwo ntungamo hatukuruntura ntungamo kuntarizire mbaro bundu kuntarye kindi aho kankijo munaterecheyo nabaho nko kundi mwene icyo kibani kimanyisa ngo nagumire ntungamo kikanchibora makuru ntakasa tinkorga mu district yanje umuringo gurunkogo konkanargayo nija kuno natere echeyo nabaho nko kundi nabasa kubona ka school fees ko kushomesa abana bueno aba investor ko rembija kuno abahindi bijuiromo abasudani bijuiromo nabandi bantu bona bijuiromo kandi akabakiragi kandi ukarana naba HTNs atumureka ba investor bije nikimanyisa ngo bizire kutere kigiraki echeyo aho kwata akabikiriza mwene kwa kubira atakwenda bo kutera cheyo akabanza binga ababo aho kwata abahindi nora natembeya bwa obunankani bwa soda akamoto kakakachi tena invest no mutembeyi nora natembe arukwijanka invest ninga kiziromba investor ninga kiziromba investor amandazi hata kijanka investor kanje ngo endiga ni wori invest konka kuri yo ine aba wabashobirwe ngito kushobirwa mu Uganda kuburemermo hata bareta kuno babonemermo konka kuri aba barastaka ayi warebera yizuromwe mu Uganda atakwenda kurugamo nyina abahindu banje babiri namarana b'imyaka 10 umwayine bikorokoro yani biki ebyo mu sente zara wakireba undijo nangwa aine dukai ngana marana b'imyaka 10 nimbaraza at the same time bagaraka bakorora umwami mwe noreba ngo akija ayizire kutere cyekeyo ururebe bye bizara
kushangana bireto umuntu akurga hero rero izariyo nangera to mukazi wanyine ndakuntayira ati nakumara mu myezi nkamukaga tondonderero ururebe mwene orangu yija kuterekeye unka edgo kuwakurga okaza Dubai umukazi wokamusiga kuno umusente tukitamuninga we yakoro sente akijaka kushangayo mwene ni aho kibanchimanyisa ngo emirimo yetero ngwe tukuriyeting emirimo ate kinanyenda kuterera umuranga eco ne kinabanza kugira nti ni ntano kachana na his excellency mukamanje chairman wanje wa NRM konka natekwa kutugumya kandi atu encouraging gukora akwa natu encouraging gukora ngo utashitamira aho bine icyo rukora mwene kinkushaba aba MP beitu abo guyaza kuzayo ngo emirimo yabuzire tukishanisirize nabona bashome bona bashome no bo mutireyo ngo agende no tine sente no ine sente agenda agire ki aze kushoma hata abarebe abo burumo buke babiho imishoro tuzabe emirimo imihango tubiyo mushoro bareberere ninga shuba catering ihanga then ataba bo burumo buke tubamanye ngo bakaburwe emirimo konkota bano yosya gonja muhanda ninge bicora muhanda hate ngo niyo leta kakaga ngo leta mitwari 10 mweno je mshoro eshemeye kuba we bagiyawo no akwa no bakwebembera roko council zitu no buzira benze marira decentralization netwikiriza ngo ntwe marira samho ya wota kurenga kiragiro wota gukora kintu no creating umushoro nuguzaho gwaguta kontana na constitution mweno bagire ngo no eje mshoro y'abantu abake y'abana mweri unko nkankijo bakabaha miliyoni emwe ya PDM hata bakwa miliyoni emwe ni ibanje nezo garrayo bakuta umushoro aza miliyoni emwe bagikwerize ngo gende ogura ko make bicori ukateke samhoye oyusiye bicoro bitembeye ibyo byemberenge popcorns mwene hata bakuyo umushoro miliyoni emwe yagigarrayo nuko kushanga batakugigarrayo bariyo babirisi mweno emirimo yabuzire hatwe na tubebona bakore nkuko kushanga robona bashome kongaiti ko katwara umwana wo budo etarubona bashome hata kuma unabona bashomero kandi nabona bashomero mwene bona bashome bagirekera abantu abake ebebona bashuburi ebebona bakore yangari yatatungire mu nishoro turi kubaza ko kasi cyo nagamba ngo ababahango babeno bashashura umushoro bayamba baki aza nabo ndiyo rinza kubizura ngo umushoro gwabo bayamba baki aho kwatino takwa umushoro no tutwashitamya no nara wante rakasumo tukawacherero automatically washashura umushoro ubwatera mwene hatitwe baturekitwa baza gukora tushashura umushoro nani intera mama ntawurwire ninga wakiziri hata onashashura umushoro go bayeno go baturekera ogwa mwonyo bayeno go baturekera ogwa sabuni shukari hata ibyo babiturekere tubende tushashura imishorege konkeje mishoro ogo kwija ngumanyo mwaka ni sente ziti ogo bagutuyeho kuko reba tu ya mishoro ya mashita ya nankani ya road line it was road line what road line bakagireta amashita hatu no hate kutenda aza nchimanyisa nkoko batagira amashita ogo mushakura taza petrol station umushoro gwa mashita utagushashura aho kwato ine capability yo kushashura umushoro mwentu shashura je mishoro indirect hateje ndijo Ajiri direct niye kutiteganisa direct niye kutiteganisa abantu bayemereze niye kureta abantu bayemereze mero haza ndiyo nabwo ni ingaruka ba MP kakwija mutsasirira bashana n'abanyadini ekankoresa abakristani n'abakristo faza kakwija hantu mushomesa mwakira abakristo bono barungi bitibine shonga takubagambira bizubi byagura wundi n'ibitwijon bakugireta the same na muchacho of Uganda bakugireta hata bakibabaryaho abakucwera ibicwero ngwekereze yigitwacwera imitwarashatu ahubwo ko mushomesa yabahereza report nungi reverend ahereza report nungi bishop hati nchimanyisa ngo yaza kucwera icwero ekanise ejo miliyoni 3 miliyoni 5 ahubwo ko bamugambire birungi byonga mwene kutwija twa MP hata yakashara sausi MP yija kumwakira atabantu bo barije bono baherize sente PDM ekozire obwetine impact aho kana yo ngatoragira ground kubanza kuchomesa
manya umuntu utakashubura goshemeye kwanza kumushomeza n'abamwe tubarazitungira okay abamwe bakatunga bicweka n'ibindi technical tejo twatakwenda kugiza munonga konka n'abatungire zona nabo bonga n'abatungire zona twarabonere kubanza washomesebwa uko azitekwa kufa abo kwa nore sentezo ziherezebwa tubakuzamugume usasire nakore sizina ya abati kana wana mukoresa nkizina takagira to mushijogo naza kwe Zimbabwe MP yangabera miliyoni emwe yangabera abati akakoraga nuwashemereye nuwarukorofainga kutunga miliyoni emwe hati tuwa mushomesa uti miliyoni emweji utajigura mfarasi go mwana ari kuzayishomero utazitwara bar utazigura mugati kongiora no kire kiri applicable no pasente omukabari mbakurara kwe no tanga kumwe tubazo mu business abana bakurara manyana koko oba bana bazakurara kwe konka maze kugambira ko razukoze se abuko nizo kushashurwa konka noreba go kushanga ngwito turiyo mu politics to kumugambira ngo neza aroni numja government eri yone sente wana tuma abantu mwagigara aza nore akare umuntu wakwata miliyoni bakaba kweta miliyoni hata nore umuntu ore yakwata muzindaro yaza speech nyimba inde ya division meya wanje cyabwisho yakwata speech hata abantu mwena tubahindwe ba miliyoni ata uriyo cyo kubanza kashima muhire miliyoni yashika nibanza bagisharaho dikenda na munana atakabire miliyoni so mbwene kinani manyisa uri kwenagaza wabati bashemire kubanza babashomesa baza kwakira obusento obwo abwo kubatakazibonaga deno kiza kumwongera umujyo tatu wakongera suru experience yawe hato acho kibecho mwene nkabe nishaba ngo emishoreje y'abahansi ebe bona bakore umuntu azo mukatara rgemu then rero umushoro muhangwa gwe hati nyo mushoro nguhere ariyebye binagura ngoko nagamba ngo kuwanterera automatically wa homusoro actually nako kuza kurodinga nako kuza kurodinga no mushoro nanyo wa receivinga nyote natera konka kuna receivinga na migomuru omuro gwangu rwo mashanyarazi gwangu rwo musora automatically ugo no mushoro GNTV releasing life mugume beno ni kumwe aha njere ya kureba ne cyangwa cyakubasa kuba nikirebe kiyanga gito buntu ryatebeka nemirimo yabo abantu bingi batatina bakarga no business habwe imishoro kandi twakubasa bundi kujya avoiding kuko yakigamba tukujya avoiding ngo rigiro cyo konka no kurebuka ngo hazaho emahanda twakubasa kushora imishorege kanangwa iwe nanyabo butosha tukaburana kukimanya abo tukahindira tumanyire ngo nuko kiri konka no mu muntu twakuja direct yakugira ati netuenda sente zikwingana ziti receipt yawe negamba ki umuntu kimuhenda ninga kimugumira konka wabiteka ahantu bunda handi atakufayo twakora no yangwe mtwari 12 18 aho nawo ngenda bayida no kujya kukingambira aho twabareka maze ndgo abad ejo mwanza cyabiona twine vision Premzo na akaka kugira ngo stop disturbing me abantu nubamuteganisa nubamugambira ngo taruhomera mu muhanga wowe nkana areba ngo imirimo mingi munonga narebera kimwe ngo opportunities ni nyingi actually akaka kwibuza ati nyibuza n'abantu kikubatwara umuharabu ni mu mahanga go statements zo zikazi kiriya zo detail ni njukanka zo recording aje yati nabana ikibo kugira ati kukimanya ataha atakizubu no kugira ngo tumwine vision wahura ngo benagambira to mushoro wahora ngo benagambire byakubasa kutekateka ngasinestizen byakubasa gukorwa mu environment PDM yagitera mutoki tutwire tukigambaho tinari kujanga by the way abo kubana program nungi ya government yaheza kurenga ubonta abantu yenda kubiho umuntu but I think the methodology ikizo bundi yagira mu nkobuzi wa abantu bamwe abo kuba abantu bakatunga sente obani 30 obani 9 obani miliyoni konka tine nabake abo kubugana umuntu akamugira ati mwene wire bwaza kwayo sente zero nakujya tugwenda kwa mazi matinda heza na sabite nonga yedeka ndakwe bazashitita sangume awa submission yenonje noreba namanye mbere y'umuntu waburijo wadeona abasako ataru waburijo kongana membere y'umuntu wabatire ekizibe kitu no mu Uganda no kwanga kwiciriza kagambira ikintu cyo tuyinabebembezi nanabashubuzi twine dealers na leaders hatu no sugisubuga leader yoguruka na dealer hazawe dealer akakutera deal ye yatakugira amagobo bisha nawaza kuvuga ataraka ntwo kugira you will leave a man with a vision, you go with a man with a television. Afterwards you watch a man with a vision
on your what television hata mchezo kutoka bakachika bakoze na no doctor no manyate kize yaba no sa ni ejo no siona ejo ejesha wao uza mnywano wa bahari bakasugumshije ine vision baje na no ine television hata ejesha baromba leo wa vision na television yo so nyenda kwebaza mnonga which in sabenoni aboguma no sacrifice ngatoro mbwebe mbezi but you sacrifice time ija kando shoboriha kando rwana muntu waburisha true mayiganda abantu bona ndabakoze kogeje zibe kibine neje mshuri benoni anagambo nagaruka cha president Museveni ilize minyeto nyenda tugambisa amazo to some extent uri nyonka ba student wa history haza wano answer the questions za history true yeah, to a small extent, President Museveni chiyagambiro chikaba chishikiri okurwa vision edigeje shatu washuma tukazo minyeto 80% bine smartphones nangu zitarieze zanyenkezi zamache noshango mwana aheza university takafunde murumo aine iPhone ya 2.5 2.5 ezo wako atoka guresi mukeji yanje mtwaro nga 30 no wasa kusigaza milioni 2 mtwaro 20 uvuge bone milioni 2 mtwaro 20 wazugure mbuzi mtwara 2 ninga 2 nembuzi 10 haza kwe myaka 5 noriyo mumbuzi nshanju ningiga nogure myagaze mtwari 10 konka wakwata iPhone eje wagura 2.5 million omyaka 5 mbaba takukana mtwari 10 manya koheza kugura isi munkejo washoroto muduka yes na wajigarema mtwaro ngatano wareba youth abinjeje sha nandavuge motoka nunji taina murmo nuwaheza kushoma konga bona areba mugumagira ati konga bona areba tate motoka yoshemirira kuba ninza takumanya mugume arabiro muri bintu bingayi kuza kufune motoka zeza kuvuge nunji true hati nyombe ndaka motoka kache mnongo ngo yonjera baho bangaya kukatoka amanya time nehika nahika reve inkumant nahika reve step najitaking and bajiraki tishine mugasheje shakwata milioni 30 ryo munyeto tine murumo kagura motoka ansya motoka yo kubasa kwikare kafuna accident wazite ko muitaka nano wagura motoka twaza kumara emyaka 2 uri kuba ina magubano so vision to some extent youth tujerambra no sango mwana heza university ayanga garko mchara abuko nareba ngo kweta touch level yo kwe ayenda gumo mtown obu ya gumo mtown no sangishe na nyina no bakwika bakamusincha na rent ateko muzira ryo mcharo aza kuhinga antana icyo korera kujangwa musindi kireki sente obu ya musindi kira sente yamuhereza ibyo kurya manyobwe na rent tajini nanda data nanda smartphone nanda hufa eyo yona nanda muzira beno yagira kandi umwehine ko harimo amashanyarazi agatari ubundi no muzira mu cyaro oshange sente zonke zo muzira rona asindika kurwo mu cyaro kusinduka mu town kusinduka umwana wehereza university arona bazira bata akugira ngo umwana wanje atijo mu cyaro akashwara shika yazariho kayakuriremo dera hato bwashomene bwarga ko mu cyaro akashwara niyo ndiga nkagraduating nko 2018 twara ko narekero wanje akashobora waji waranta kumugamba ndo graduating nko 2018 tinga funaga mu but I don't regret ndiyo mu cyaro na wande boko kundeba tinga hamwe no muntu wabijo na wasa kunkozesa ticyanguye because atajesha no bwa kumpereza milioni mu kwezi ni ndebe expenses nyo kundebera I lost my father I lost my mother I have 2 students at the university abindu kwera school fees hat kurindaragize ngungaruke ni nshubura mate kurindaragize ngungaruko mu cyaro nzo mirmeje yaburijo okabiro ryo mwanya ngamatereza obwa parish chief ngungaza kutegereza je mirume ya government ekimana family mukakureta gizire ki kuretaro so twange tuyikirize youth interaking am vision however binja bafunere mirume abagerzo kufuna mirume government nete ba favorinjire because no shango mwana new entrant aherze fresh graduate aherze university kongwatiza kure qualifications z'abantu abakweta go mu government nibinde experience when actually umuntu experience tagizire ki hariho experience hariho ni vision imbeni ndeba musabiteje bimwe mu experience imyaka 8 imyaka 1 tubajine experience tubajine yes so tumaze ko futunga abantu bintu bakora hatosanga no bohereze imyaka 10 nemero mu bweruho experience tokabona gabu bagire ki bagire ogo muntu otuyire omu service so hato mnyeto waburijo tiyafuna chance turebe environment y'abantu bakora eryeto
no mango umuntu nareba environment y'abantu abarundi bakora hurira ya mutama arebe imbere rwo hategesa umwana ohereze sinya 6 sokoze points zema 20 yashuma mu mashomero ga government akareba abasho messenger bakuraramu amajayi ko bakuraramu amashomero ko bakushomesamo ubwo mwana atomuje tiyokoze core education ngiyiceriza ahabo kureba bari yabagikozire environment yerumu umuntu wawurijo kwari kugira ki okwari kutura yareba imbalancement sezurum hato mwana atakora points zema 20 za PM agndisha akakora points zema 20 za head when arts bakaza university bakashashura tuition eri kwingana ukamujira tukumara amare kushashura kumara amare kushoma emirimo yiturabahe uguna kufuna miliyoni 2 iwe no kufuna imitwaro nshansho bakaheza hamwe batunga points kwingana kumwe bafuna points zukwingana baza kumwa university bashashura tuition eri kwingana kubaheza kushoma tiyo no kufuna imitwaro 10 imitwaro nshansho ori kasho kuba musayansa mare kangambere Edgar chirinka okokureba Bishop Cyrus it's a quarrel tukubasa kwe forcing kore no basa arts nuza gukora arts kore no basa sciences mushitwe kwa twakozere sciences ihangaruka aba horda routine ba arts ijo ngaruka futira tocho mu cabinet yitu narambezi bitu nabonda ba science nare baba members bitu parliament so tumesana n'aba science naba adandi betagwa bona nabana that's true twinde kuringaniza area kuri yo munanka mu omutinde cyo gabemermo omuntu kara serving because omushomeso wa arts na serving kurugasha ibirza kasheshe ku 11 zo mwazo no wa science za serving kurigibiri ku 11 zo mwazo konkihanga twantwenda nguruzo mu technology na science technology tinde ko kuza kuzo mu technology hatu nkubuze katuje nkapentre yo munanko mu arts haruna ba engineer bari mu sciences tukwe tukubasa kwemerera Edgar no bwakora kino bwakora ki ukabura kwetaga furniture no mwakwetaga technology rukwingana ki aba arts nimbeta gabona niki washasha kikumche kigere no mutone gutera yes washasha kikumche kigere no mutone guhendera gutera yes bona nabana bira hamwe nite cyo byona nibyetagwa akono mashomero nangwa nabo mu bakutunga miliyoni zina abandi bakatunga imitwaro unkaga konka bona noza kurebore batona ntwantwenda za D1 matwena ntwenda D1 efforts nzini zingana input yane ingana na output jimegana geraki konga twena teke kutekamu deno kiza kufuna hari akasharo kashanga harimo embarrassment hato taba surprised warumbire bo misha bashomesa ba arts babura 3 itwa babuzuremera mo tushomireki hati Uganda kwetaga no ku restructuring curriculum yona kurga primary mpaka surprising no mangu bakahindura curriculum ya kurga senior 4 kugarka senior 1 konkejesha mwana hata agenze yashoma new curriculum kurga senior 1 kukika senior 4 no mangu pioneers bakahindura mabo maza kore exams zo mwako kokatuma kamanyira kutora amare senior 4 mwako kwiza twazagar ko mukushoma French Revolution ninga nukuba kwaro ncoba kire kintu kibi okoze ibijwaro bukwera ucezo kabyana uko mwitaka hata abana bari hansi abana babanza kuteka imigari yes no kanu kamashanyarazi na wasakana kamashanyarazi kwakati yes araho kugeza kwenda kore yes kwakati kakukoma erevo kandi yashanga erevo mutaka ba planning jireje achika university akashanga kose zuriho batakazi planning jireje Edgar ntubantu kwarabusha aha so barije barije konka kubaza konga nisaba ngo kutangira happy 7 anaka hasini ya 1 sitanche kurga P1 nora mu Uganda rizoba and praising umwana wakora D1 konka yakora D1 nabasa kwe kurra cyungu umuntu tureke kugira knowledge still skills nizeta Edgo mwana umuntu kubasa kubija entebe rizoba takurara motoka yane basa kufumana akakwata makakanikira mwa takubasa kurara konka noza kwemerera shango umuntu ayine degree yenke kare kankorese anje inashome ya procurement wota kafunde murumo mu contracting and tendering yango ikirize no urara ko kitari na biro bishatu okwezi yo mwaka otegerize government notamwana n'icyo washomire otamwa kuba kubita manyecho toka ine cyo wakora muri kare suro yiwa okwa profession ngambere dige kinde cyukusinga kunyize ko ruraro ine degree ebiro bishatu otine yakuwurizo otine muna 10
no hurambwe no wahita moto nangucheze nagabe MPA University kunagabira nzireje bariyo banywana banje binjira bakigambe cyo kutwagira mu bindi tukakora ureba arakatamirwe turagira mu bindi gatakakora hasigo mwana nashobora waragiye zo border sector today nyunka wahita baboda babatari mu karuru ujungo rubari gambiyo no rwose but most of them are graduate certificate yes abantu abinji konka nabajyanka shoberwe shweza kambe nkwine otajyango bari mu boda ngo bashemere abantu bashomere bine nanga bine documents zabo bakabine ambition yo kuja kugira aho bakora n'ikibaba konka kuyabuze accountants they are good, they are professionals. True. Konka ba IT bari mu boda otajyango bashemere bari master abana barukushora hero mu izoba wari abantu rete yo obtaining your passport so muhanga today okareba rete y'abana babisha abana baboje minyete bakushohorera hihanga kuza kuronda mirimo kandi kuza kuronda mirimo kuriya omwana ine degree yeye obwana degree yeye arho naza kuronda bwa house girl wa housemaid omwana ine masters arho naza kuronda bwa askari utacyangwa abana babashemerira nibashasha munonga abantu bo bongana binemirimo today tubari satisfied with salaries ezibari kufuna konka ninteka ngo kitwine gukora nicyo one niza ku blaming abebembezi bitu ninyasiga mu president Museveni hari kuzagambira echo ni information yaba bembezi bitu barikuba bamuhiri wa uresti some kumena kujya kuba kwika ground huru umuntu yajya tubona tukabaha million ekakora ki ekizibu cyo munyayigandera izoba ni PDM atanabakusimu ni PDM so twange twikiriza kizibu cyo munyayiganda baramushobora nkonka kajemo buremezi no muri warese sente za PDM abaza prayingire bona bakazifuna kuza kuzifuna form zwabe no user nabo aho ikakika bakarya $200,000 nabo batashombere zira form kuza kuziza mana binji yatunoshanga bakwasa parishifo murimo ngo agenda bijurize so wayijuza kugira ngo abantu bafune ki isente tiyayuza kugira ngo umuntu waburije wa prayingira sente yazijuriza mbeni yazikora nanka nogeta nanka plan kugira yazikora plan yesente niza kuzikora sechi neki hatu washanga umuntu ya prayingira sente ngo naza kugura amasha akiziheri zo bagure ntebe zo munju omuntu abayaheza ku yesente za PDM today akizisyomuka umwana bambinga yisho mu school fees hato umuntu ogwaraye kurakuranza tubanze turebe omnya Uganda giye kuri abantu bakora munonga yidika hari umuntu urukwemerera nyore last night na present imbendi njire mu overnight nabya amashanki 10 gusheshashesha konka ndukutambura nashanga abantu bakirundi bakora umuntu nakora kurga kasheshi 12 ushanga shamuka renga atanu cyo munyayigande gishahe cyuruhu ni cost of living umuntu nakore mtwaro 30 ushanga in expenses za $2,000,000 umuntu akore mtwaro 5 nakoshanga shoze mtwaro 10 family nyoni njya government egesha yayemera ekajanga umuntu waburijo tumuhereze byo bwegese because abinja abantu abanyayiganda na spending amunonga ha services utilities ebintu services sheme kwanize providing wa government kare yaje ngo nubona abashomeri twange twikirize Edgar ebebe unabashome kandi bashomere busha ninga shaka sente kabekaki washangeje shaho umwana wa nasari nashashura $3,000,000 hati nyeno nteberezo myaka mukaga niza kubaza shiringi zingana washangeje shano zo mwirwaro ya government utafuna mbazi bakusindiko mfubananga private pharmacies washashura sente zone zo koriro kwezi kuona just a hand warechireki waspending sente zo koziro kwezi kuona government na unubu yakwaneteke migati umuntu ogeta kubasa kurugamboro kandi akuza kwenyumereza muko mukozi ekikwenda kwendera nacho Edgar twange twikirize Uganda tingumanya kutore tukine planners abo kuplaningira ihanga ritabebembezi bitu baremiro kutuplaningira ekyo kubanza cyabibona nyoni njangu kigwire kukwata billions and billions of money okazitwara for potro noza ku celebrating ekiro cy'abakozi when actually most of the youth like 80% yeminyeto batine mirumo eze sente twazikwata tukajya tukore regional industries nkoko kureba ankore region Kigezi Toro hata eze sente zibakora iso mukoro manito ntureba zeze bakora isa event ministries bensindika abantu osanga inenga package ya $1,000,000 kuza aha mukoro fuel accommodation behavior esente nyingi zigiraki hazi sente zirundi zigenda nezo mwana ogwo wahereze digurati ne murumo
yateka mu kugura ruta y'amashita shinjika kaga akatwara umushabaza ketorora akasikataka dizirisha takakoze ndashinjika kagezo twakwata sente zo tukajya nkare buri mwaka ekisanja temya ketana buri mwaka esente ziwe zo muciro cy'abakozi dekatako regional industries ne basa ko employing abana bari kurenga igana tumanye ngo ankore umwaka wo kubaje gwize ciro footport shot omurtoro tumanye ngutoro kubatire ciro cha izo ciro cy'abakozi omwanya go kutwara umukoro toro tukatwara industry toro abana barono bekoreza ninga kwata sente zo kuteko mu mekorejo zempowering of youth orebo kubaza kufune sente ku rwo mu government kwetandikire kintu cyabo konketizi bucyo gabe sente hatu nkawareba PDM ekabe ine pillars mushaje hakaba harimo kiba imbeta mindset change hatu babakirikira pera yo gabe sente kuba baza kuchanginga mindset. Okay, GNTV releasing life Edgar Kampa relation nubasa kuja kubana utwegitaho naija kutera hesumu ubundi wawe ine kibuzo ningo bahoze gukubasa kubine ninge cyo kwenda kumanya ubundi nacyo ndubasa kubaza tukusiya reka twumure utabantu tugaruka ndija kubana tuzomura mu gutwino gwa kabiri utakargo tusaba lo tusasire ekwanga lide mu butebe. Uganda and many African countries, the infection may be spreading, but most of these are symptomatic or mild. 42 million people and just 55 function. Diseases, and we have given them more education. This is GNTV, releasing life. New Ways Health Limited abali kushangwa mbara enyuma ya Pelican Hotel ahachombeko cha Zakaria ground floor room number ya kashatu ebaretire mibazi eyo mulembe kandi ebakolire shande nyamulungi eya New Ways Health drink echokunywa cyo mutano tichiri marwa tichiri mu food color kandi kiri 100% natural chikozirwe cardamom seeds, cloves, raisins, hibiscus, inanasi hamwe na rosemary. New Ways erimu ebirisa ebirukombe ko mubiri nka zinc, fiber, potassium, calcium, magnesium, vitamin C, vitamin E, vitamin B12, iron na antioxidants kandi chamizibwe aba UNBS okumanya biri kukiraho batera hasi muzabo ezi 0 abirnina ningashi 0 abirnina bwizoba yona na Uganda yona kutwariza hamwe Kashari Farm Resort niyo hoteli yihorere yorabasa kubonererwa mu businje bwawe okatebenkaniramu ahasigaruka gumurije eco buraro bakachiheza bine deluxe cottages ezora nyamamu weno katebenkana swimming pool oragwa mu mizi dibi oruge mudobi bine gym oraza yona nura magufka weno gumori fiti okujangwa amagaraga ogatebenkane bine steam na sauna bine ba chefa bakugu abara kutecera cha mushana chachiro hamwe na breakfast bine conference hall orenda korera yanchiko bine garden zinunje munonga orakorera Jesus Crusade kurugabiro bikwezi 14 mpaka 18 byo kwa katano 2024 omuchayi boma omutugo kitera neki no kutimba maziba ga revival akwatanisa n'abahereza nka Bishop Dr. Silas Sayebwa, Right Reverend Nathan Ahimbisikwe, Right Reverend Johnson Tino Mujuni, Right Reverend Stephen Namanya, Bishop Patrick Kwefuga, Right Reverend Amos Magezi, Reverend Canon Newton Baryesha, abagambe bakuru Apostle Alex Mitara, Bishop Dr. Joshua Rere, Bishop Dr. Moses Odonk, Apostle Dr. John Bunjo, Apostle Dr. Michael Chumuli, Apostle Dr. Daniel Batambuze, Bishop Deo Musoke, hamwe na mama Dr. Ice Mwesigwa, omuchara umureberesi Dr. Sheldon Mwesigwa, omujenyi mukuru President Yoweri Kaguta Museveni, n'omuchara we General Tikata Museveni. Ebyona mzagombitana shayi muzo mukasheshe mpaka shayi birizo mwabazyo Achai Boma Grounds. Ebyona bishakirwa GNTV, releasing Kingdom Life.